Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eshisa usisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi isematholeni dubulu badidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukhukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibagiya baqephuza nosazwa idubukele besina bededelana inkundla ingangozulu imvungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele imvoku uzibuthe moya inkunzi ehlabusentu manqaphaza ngokuqabela ukufadabala abacika seningizimu Afrika izigi zendlovu umhlaba zamazama likhulu liyeza lenyelela lelobonakala ningizime enyakathe empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Mpumalanga Scott zamcholo nethe kahle kwavela amaqhawe namaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwa Bhida niyabona insizwa zingiphahlile la zinhle noma engishaya nje lo ngala kulungile ke Mageba ngiyavuma bayede Mageba bayede angiqale ngala baba Dlamini konakele kakhulu namhlanje siseqopha umlando ngicabanga ukuthi uhambe kakhulu lendlela kunzima up and down mfowethu bengikhona ngibona mfowethu konakele namhlanje cha buti sihambe kakhulu lendlela uyazi so namhlanje sibonga ukuthi egcineni sekuze kwafezeka okuyiqiniso noma ke kukhona ungaboni ngasolinye akaze kubekwe inkosi kuthuleke naqala eMaritzburg sisecaleni ngasho ngathi kuqopheka izibongo zeSilo namhlanje MisuZulu uhlele ehlalweni and akukho kusayoshintsha manje no sengakhuluma uyokhuluma naqala ngangishilo so ke namhlanje sijabulile kakhulu ukuthi iSilo sesihlele ehlalweni siyabonga esicelayo nje ukuthi iSilo sethu umdlokombani okhona aka establish ama business kube khona ama business okuzoqasheka indle eminyama ikakhulukazi amabutho angasebenzi nomama abahlola izintombi abangasebenzi nabo bonke abaparticipatayo ezintweni zasendlunkulu mayikhona indlela akuhlangana nosomabhizinisi yebo uhulumeni siyambona kodwa uhulumeni angangeneza gamanxe endabeni yasendlunkulu noma ehlalweni isihlalo singabo bonke abantu bepolitiki angeve kuyiqembu elithile okuyilona lona so sicelayo ukuthi iSilo kube namabhizinisi iSilo sowaqala kungabe ukuthi indlunkulu idependele kuhulumeni angibuyele ngala kuMageba bayede mfowethu siyathokoza ukuba nawe namhlanje sikhona sila eMabhida mfowethu ade sixoxa lento singekho la kwi-TV ngemuva sithi kumlando lokho kwenzekala la ngelinye ilanga mase sibadala sobe sithi sasikhona ungathini mfowethu ngalendlela ekuyiyona namhlanje la eMabhida
kunjalo abantu baphumile ngobuningi babo ngobabona nje baphume ngothi labo impela bafuna uzoyifakazela uma uthatha ukubheka nje abantu abalapha abaningi abantu bama-80s abantu noma babangama 70s kodwa babengekho akazi bombona umdlomba novudla amadoda ngoba ngalezi akhathi leziyana imoto kuthiwa zazingekho kwahanjwa ngeenyawo abantu ababelapha kwanongoma kusathi kubeka umdlomba novudla amadoda babe u-30,000 njengamanje njengoba nje liphumile ilanga liphumela kuthina ama-80s liphumela kuthina abama-90s liphumele kuma-2000 ingakho ke abantu bobona bekhwela ngabafuna ukuzoyibolana nabo ukuthi ngoba phela masikhuluma ngobukhosi into engavotelwa into iyenzeka kanye nje akusophinde kube khona umkhosi onje until kuze ke akube ukuthi uyakhothama umndova nodloma ovudla uyakhothama elapha uMisuZulu so ke kubalekile ukuthi ke abantu abelapha nje abazona inhlanga abazona ilima beze lapha ekuthenini ke bezoyibonela inkosi yabo njengoba ubona nje iMoses Mabhithi impela ithemu ukuthi ithemu ukuthi bafowethu siyathokoza kakhulu babukeli beSelect Africa TV njengoba insizwa zichaza nje konakele kakhulu bafowethu la eMabhida sizogcoba iSilo kumnandi kudelile ingane zakwethu and uyabona ukuthi nezintokazi Mageba uyabona zikhona sikuthe nje chithisaka lalela basifakele uFenisi lapha kwathiwa amabutha wangena intombi yini lenenziwayo wathi intombi ayihlale kwigalari thina lokho esibhizi sihlangana noMzimbakhalimali abaqhokeke ama-under bahamba buze impela hayi yabona abafethu hayi yabona kwazuhamnandi Mabhida amabutha aboshelwe esiqiwini basayintokazi asihlala ngaphandle vele isikhukwazi azohlala neqhuthe endlini bafethu kumnandi kakhulu sibonge Dlamini mfowethu siyabonga ukuba nani bafethu siyathokoza kuhle kakhulu esikubona namhlanje la eMabhida siyabonga kakhulu nje mina la manje ngisasho ukuthi ngiyacela ngoba iSilo sine-power mayikhona indlela ake kube nama-plans ehlanganayo siwuZulu sonke kube namabhizinisi azovulwa njalo singakhali ngokuthi abantu abasebenzi vele abantu abasebenzi so ke silokho sicelayo siyabonga ukuthi iSilo manje sikhona sisehlalweni usengakhuluma nje phela okhulumayo kodwa iSilo sikhona sihleli ngoba yohleza akaze kubekwe inkosi kuthuleke kunjalo babukeli beSelect Africa TV salute bafethu siyajabula sikhona la kusazoba mnandi ngizole ngilethela nje abantu kube mnandi thank you very much